dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. kutaa afraffa'aa الإيمان مفصلا إيمان الدبباسي برده يا برتاكية واني سر بربادمو ودو افدرهن ديمن افدوب ديبته وان بكم ستاي كان هنگ أما waan dabre keessatti argatte if dura qabu summaali tokkoffaa wanni shakkiin qabne takkaamaman qabne islaama jechuun dubbii rabbii dhagayuu ajaja isaa jala deemu haa tayuu waan ذات ربي تاتي في وان سفتي إسا تاتي برون كرا إرقما إسات ملي نما همجايو أكسما كرا ربين هنججرا قبروتن إسر جالته تكا جالتو أما اللي أكاتن سواب آخر أتي أرغتني إتآت أجلا اتباين بكمسة فياك أبو والنسهن كارا إرغما ربي تمالي نما هم بكمتو بيسسان دينا إسلاما بيسسنين كان فياك أبو هنو أكنا جتشو إسلام جتشون وان نبيين أفين أغوام سني أغوام سنة أكا إني نوك أجهل شتي ربي كينيا قبرؤو takka ibaadu namni karaa nabirraa maqe kan rabbi beekuuf ammallee shari'aa yookaa heera isaa baru'uu deemu kan karaa nabii qabatee hin deemne inni waa muslimaa miti odoo hangamuu an dubbii rabbii nan dhagaya shari'aa isaa jalan deema je'elle'e lammaffaa zamana dabare ergamoonni rabbii ummata addunyaa kan adda addaatitti ergamuu turan ummanni hundi adda addaan ergamaa qabaatuu ture hoggaa garii ummata tokkotti ergamoonni hedduun ni ergama wal faana duuba wanni ambiyoonni waytii adda addaa ummata adda addaatittiin dhufaniin takka dhufanii barsiisan diin islaamati je'ama diin islaamaa odoo zamana hundaa fi ummata hunda keessatti ma'anaan isaa tokkuma tayuu haa tayuu akkaataa shari'aadhatii fi heera ibaadaa keessatti
ummanni wal dhabuun ni jira heera san keessatti ummanni tokko ummata kaan jala hin deemu kanuma ergamoota hunda dhugoomsun ummata hundarratti jiru sadaffaa nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu hoggaa addunyaa tanatti ergamu sababaa isaatin rabbiin diina islaamaa guute diina rabbiin namuufuu buuse akka nama hundaaf shari'aa takkitti isii malee shari'aan biroo hin jirre tayuuf tanaaf jecha ergaan nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu tan ummata tokko qofaatii miti ammallee tan zamana tokko qofaatii miti tan ummata hundaati tan zamana hundaati nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu ergamuun shari'aan islaamaa tan isa dura ambiyoonni adda addatti fide hundi shaaramte eega nabi muhammadii nageenyi isarratti haa jiraatu nabiyyiin biraa namatti hin ergamu shari'aan biraatis hanga guyyaa qiyaama'atti namaaf hin dhuftu islaama jechuun amma nabi muhammad jala deemu nabi muhammad booda namni itti amanuun dirqi'ii rabbirraa namatti hin ergamu namni nabi muhammad hin dhugoomsin kaafira je'ama nama rabbi morome je'ama